Okay, mayelana namakhosi akwaZulu ayithulele angakazali out vu umlomo nangaphambi kwalama mashi ngangiloko ngiqaphela lokho ukuthi athulile. Asibuyele kulokhu ke ngo-1999 ngakusho iSowetan yangaprinta engangibhalile ukuthi ANC ikhanda isakhiwo sokuthi iqeda amakhosi kwaZulu, therefore iqeda amakhosi ezweni. Alright, so into efuna i-DA nefuna i-ANC. So whether ubuka abelungu bama-liberal noma ubuka ama-black socialist, i-agenda yabo selokhu iyodwa, uqeda ubukhosi. Siyakwazi lokho. Lento yayingicaka ukuthi abantu abathanda amakhosi bafunani ku-ANC or bafunani even ku-DA. Ngalesikhathi ke thina abanye ke sasadomekile sicabanga ukuthi i-IFP ilwela amakhosi. Alright, so nathi ke besidomekile, so alinodwa ku-ANC ekade nidomekile, nathi enkatheni besidomekile sije ukuthi kulwela amakhosi la kanti amanga. Siyathithibaliswa la ukuze singavukeli umbuso lo ohlosiwe. So inakho kokwenzeka ngo-1999 ngabhalela incwadi ngasho ngathi uRamaphosa ngathi angizange ngisho uRamaphosa, ngathi i-ANC ikhanda isakhiwo sokuthi kuphele ubukhosi ngokufaka amakhansela nani ey'ndaweni zamakhosi ukuze kube na-two bulls in the crawl, ukuze after 20 years imiphakathi ezindaweni zamakhosi izothi isidingo samakhosi yini, bese-ke i-ANC ngaleyo ndlela iqeda amakhosi. Slow process. Alright, leya frog boiling process kaCyril Ramaphosa ubengayisho kuMabhunu, ubeyisho kumaZulu. Alright, so now ukulento uzileke uRamaphosa waphendula leyo ncwadi engazange ishicelele kuSowetan, wathi akusilo iqiniso ukuthi i-ANC ikhanda uhlelo lokuqeda amakhosi ey'ndaweni zamakhosi. Ngahleka. Alright, inkatha zange kube nandaba amakhosi, ngabakhombisa zonke lezi zinto lezo, ngangiseyinkatha ngaleso sikhathi. Anyway, zaya kwase kufakwa-ke ilento ama-salary, ngathi mina hayibo musani ukuholelwa uhulumeni because lokho yi-trap yangamabomu ukuze ningabi ningasakhulumeli isizwe, ningasasilweli isizwe, ngoba manje nizobe senidiphende kuhulumeni. Akufanele niholelwe uhulumeni. Alright, fanele izizwe zinakekele ngokwendlela ebesenza ngayo nasemandulo. Hayi bangena. Okay, okokuqala vele ke iye yathini inkatha lapho ngekhathi amakhosi eholela amasalary. Ngicabanga ukuthi yakuvuma, kodwa angifuni ukuba misrepresenter, but ngicabanga ukuthi abazange bakulwise lokho. Amakhosi ase elento eholelwa-ke, eseholelwa-ke amakhosi aseyingane nabafana bahulumeni. Lokho inkatha ikuvumile. If kufana nokuthi inkatha yavuma ukuthi singene kwi-South Africa because khona ukuthi uKing Gudulu wayengafuni sibe ingxenye ye-South Africa, so inkatha yasi-confuse because thina besicabanga ukuthi inkatha ilwa against ama-homeland, kanti akupheleli lapho uButhelezi kahle hle ulwa nokuthi ikwaZulu ingazimeli geqe as izwe country, hhayi la ama-homeland, akhuluma ngama-homeland, i-country njengeSwazini, njengelento, Lesotho. So Buthelezi umlando yakhombisa ukuthi wayekulwisa ukuthi i-Kingdom of KwaZulu ibe yi-kingdom ezimele. Manje ma uthi uyinkatha ulela amakhosi nobukhosi oShenge wethu ebesimthembile, nayo into engixakayo, hawu angithi uShenge uyazi ukuthi angeke kube nesilo ezweni elinopresident. uShenge nenkatha bawazi wonke umhlaba, so bayazi ukuthi endaweni enamakhosi akabi bikho president. So inkatha ivuma kanjani ukuthi sibe kwi-republic mangabe ikholelwa ebukhosini? Nawo umbuso. Anyway, so bafaka kamasalari, and then hayi kwabe sekuphelile baholela ney'nduna, kwabheda kakhulu. And then sayibona-ke iy'nduna, especially I think qale lezi zala koGoli nazaseThekwini ukufumbathiswa abaholi abathize benkatha ukuze bavikele ama-foreigner. Sakubona lokho, and futhi ngake ngakuphawula
ngijwayele abantu abaningi be-IFP bazenza ngathi abazani nalokho kodwa bekwazi kahle so that hayi angithi vele iy'nduna kwathiwa kuzona zivikelele abantu ngoba basilethele ama-skills. Ngabuza mina ukuthi lama-skills abasilethele wona imaphi because alikho izwe la-Africa eli-more skilled njenge-South Africa. So yimaphi lama-skills esiwalethelwa umuntu waseMalawi lawo ovikelwa yilabantu? Yimaphi lama-skills esiwalethelwa umuntu waseZimbabwe, Mozambique esingenawo? Alright, ngaqakeka lapho ukuthi-ke makuthiwa kuvikela ama-skills akabani akuphi ngoba phela siphila nabo siyabazi nje labantu. Umuntu ufike akwazi ngisho nokupheka ilento i-rice le-rice simfundise bese eqhashwa uspa seke ukhukha kodwa umuntu wase Africa akaqhashwa lapho sakudlala ngathi. And then so even nokwakha most yabo bafika bengakwazi kwakha bakufundela la eSouth Africa. Most of these skills mhlambe sekungaba yilaba ababazi abangathi bane-skill sokubaza kodwa nje nakhona kuwukuthi babaza ini. Alright, so zonke lezi zinto lezo so sakubona i-IFP ifundisa izinduna zabo ukuthi thibalisa lolu daba. So amakhosi aphethwe inkatha aphethwe uThula Sizwe Buthelezi weNkatha. Alright, so uyena akuthiwe yinduna yesizwe. So uThula Sizwe Buthelezi baku-GNU ye-DA sitha sakudala sesizwe samaZulu ilama colonialist abulala amaZulu ngo-1879. So inkatha ihlanganyele nawo, i-ANC ihlanganyele nawo. So icacile leyo nto leyo asidinge kuyichaza. So ke ingakho ngangithi mina lento yesizwe sakithi ayidinge ma-political organizations because abadayisi ama-political organizations. Lempi eyethu as isizwe asabadingi labaya amakhosi-ke awacace ukuthi ame kuphi kodwa nakho engiqaphelisa isizwe samaZulu vele le system ikhandelwe ukuthi sithi sesikhathelele amakhosi angenendaba nathi. Masingakuvumeli lokho noma lamakhosi engasinaki no problem kodwa isakhiwo sobukhosi sizozivikela and asisivikele and then masisilwele isizwe sakithi without politicians. Aboshwe ama-politicians lamakhosi kodwa nawo akhohlakele ngokwawo ukuthi abhekele mali and then abanendaba nezizwe eziwakhela kaze bacawuthi bazoba nani mase kuphelile ngezizwe ngoba akho Ramaphosa uvikela amakhosi, akho Nkatha evikela amakhosi, akho ANC evikela amakhosi. So laba basurvive ngenxa yokuthi sikhona silwele ubukhosi as people. So masilwele isizwe sakithi, masilwele i-country South Africa, qaphele kakhulu ukuthi silwele iKwaZulu Natal yethu, sibe silwela i-country South Africa, sivikele ubukhosi bethu and then siqoshe bonke labantu labo kufika athi sizibona nezinkantolo zakhona ukuthi zidelela kanjani. Labantu abasiboni ngangisho kudala ukuthi la ekuwukuthi kwalawo ma-experts, law judges and laws, why are they always other races instead of Zulus and them and black South Africans? Why are they perpetually experts? And this food is okay, same universities and them. So why bona? Because they are Indian or white or black foreigners. Why are they experts? Whereas we studied the same subjects. What makes them experts? So as to then drive our laws. Actually, we are a captured people. Kahlehle ngendlela benza ngakhona nezinkantolo zabo. Bathi amaZulu awana country. Asinamhlaba, asinalungelo. Manje asikwazi ukuvuma lokho. 30 June 2026. Thank you.